من گلک جاران جوارا گوتیه تماشاوان هیجا هر گوهرتنک سیاسی هر چارەسەریەک سیاسی لباکوری کردستانی لگل پککی لگل بریز عبدالله اوجلان چه ببه باندورک ویا راست باش ارینی لسر روجاوای کردستانی چه ببه لسر باشوری کردستانی چه ببه جبر بیا که ام دشوپینن براستی لباکوری کردستانی مثلا ونزانن شاندک پارلمان ترکیه چو امرالی و هفدیتنک لگل عبدالله اوجلان بیگانی پارلمان ترکیه پارلمانتر یعنی کمیسیونک آوا کرده بود جبوکو سردانا پکک سروکی پککی بکه او کمیسیون سه اندامان پیک هات چو امرالی لگل عبدالله اوجلان جویا بنیرن جوین چه بو؟ دنیا خراب نبو هنک آلین سیاسی لترکیه دوی باوریه دوان که اگر جوینک هفدیتنک برپرسین ترکیه انجی شاندک پارلمانی بچه امرالی اوجلان ببینه خطا کسوره گوتبون له وای چی بو؟ خطا کسور بوجی کسک بو او هفدیتن وی گلک درین کلیتگری وکه اف نرینو منه دوی جوینه ده تنه بحثا پروسه چارەسەریه الباکوری کردستانی نه تکرم بیگمان لی روز آوای کردستانی جی مجارک گرینگ یاوی جوینه بو که جاره یکمینه بکته سروکتیا پارلمان ترکی جی دبیجه ده جوینه ده یکبونا جواکی خردکرنا براتیه و پیشوبرنا باش یا پیواجوی انجامین وی گوتو بیجه بون هاتنا گوتو بیش کرن او مجار دوی جوینه ده بجی کرنا ریکفتنا ده آداره جی که دنافبرا مظلوم عبدی و احمد الشرع دا هاتو بی امزا کرن هاتا بحث کرن و نرخاندنه که برفره جی لسروی بابته هاتا کرن میوان پودکاستا جاوی سیم یا ایرو که حسین عمر پیش کشته که سلیمان اوسو بو اندام شاندا کردی یا دانستاندنین لگل شامی سلیمان اوسو ده بیشه جوینا هفبش لگل سروک مسعود بارزانی و سرکردین حریم کردستانی گاوه که پراکتیک بو جه کنفرانسا 26 نیسانی کل قامشلو چی بو هر وها گوت شاندا کردی حتی نها 15 جاران جوین کرنه لحف جویایه هفته گیشتنه که تمام ده ناوا اندامین ویده جی هیا اندام شانده ده بیجه او سوزه ددن خلقی خواه که پابندی بریارین کنفرانسا 26 نیسانه بن و دوزا ملت خوب بپاریزن تنال دهوكي او دلگرانیجی او ترسجی نما یعنی نامه یک بو کنا ریا هفگرتنه و بیک وکار کرنه دناو آلین روژاوای کردستانه دا سرحمو آستا ریک زلاله و آلین کردی روژاوای کردستانه مکمن کوتیرا درباس ببن اول سر آستا سیاسی ویچ قاس باندوراوی هول روژاوای کردستانه باندوراوی دیار یعنی 26 نیسانی چه بو يعني هذه عملتها بونو دزوترين دمده او شاندها باش هر شامي يعني بيشتي ريقرتن يعني البر شاندها باش قبل سلطات شامي دي ولو حبكي عاجزيك الجملتي ماشي بو لجم شريحة كنو وق بهيفيكي شيبو اما وق يعني شاندها باش تيكلي ما باش يعني ام بهدور جواتي خود كان نزيكي 15 جواتا ما بهفدور كرني وتفاهمك باش دنا مدهيه مخابن يعني اف ريقرتنا لبرشان ده باش اف كاركي نجي هي او دري قرتيج على حكومة شامي با هي دري قرتي هولي فكرنا وهنا هي دري قرتي وقريدانا يعني وقت بي دانو استندنا لسر ما في ملتي كرد باتفاقيات عسكرية تشكي قلكي بروفاجي وشوتي يعني حتى ام بيجن باش سلطات شامي وقصدي الهفدوجي لكن ما هوني ملتي كرد ببرشخين بالعكس ايرو جو او قافك ايجابي ببر تشارة سركرنا برسكريكا كردي دي رادن وباندورا كويل سر آستا إداريها به سر آستا عسكريها به سر آستا اف شحناء طائفي وعنصري اقو يعني روجانا ام دي سوشيال ميديا دي تبينين وقلق خرابية بنريناوا حكومتا سوري خوش دانستانا القل شاندا كردي دي آلي كي نا سبب كو
دانوستاندنێوێ و هەسەدەی پێشکەون یان پێش ناکەون هەلوەستاوێژ مافێ کورد نەئەرێنیە کۆکا خۆدا والله نكارن تماما ولو بيجي بر تصريحاتني ايجابي دركتن ام بيجن نبيجن يعني سروك سوريا الشرع بخوات تصريحاتني ايجابي دركتن وزير خارجيوي تصريحاتني ايجابي مجيب اريني يعني او تصريحات نرخاندن بس جي مخابني او تصريحات انا ترجمه نابن يعني مجرد قوتن سر عردي ترجمه ناب يعني غيرك ريل بيشاما فبا دانوستاندين شي بفا افشاند يعني وانو سلطات سوري لسر يعني ما في كردا وقت بدانوستاندنا كربانا اف وي ريل بيشيا دانوستاندنا عسكري وحمي مجاري دينجي وي بله وقت تبجي از لقل ما في كرداما واتدفت نوناري كردا بيشوازي بكي ولا برسيكا او ما فتشنا جبو ريكفتن السر بكرن بله ما مستا آلينا في دولتي ناف ودا هنا يعني ام تزانن جدستبيكا اف بروسسا نزيك بونا ناف برا آلين روجافاي كردستاني را رولك ناف دولتي هبو تايبتي امريكي وفرنسي بلكي جار جارنا بريطاني جي وقت تيغوتن نهاد في ريگرتناکوج آلیه شامه و تکرن هیچ هول هنج آلیه ناف دولتی را گوری خوشکن او دری بفکرن ايرو او وقت به پابندی وانتشتانه لديار مسائل عسكريه يعني بيشاوي دي تنهن هر تاكيد كان سر بشغيريا وان جي مسائل رود في شار سر به ما في ملتي كرد دفي بحواري شار سر به بدانو سندني براستي ام يعني موقفي ما وك شاندها بش ام دبينن مجارة يعني مفاوضات سياسي غيرك جداب في مجارة مفاوضات عسكري ومفاوضات سياسي كاري خو بكن يعني تعرف عادات الدنيا تبي شيء مفاوضات سياسي بيشيا يعني جانبي عسكري دوي شاغو سياسة هولي يعني عسكريات جي براحتي يعني شار سرد يعني